Novio, migrena bosanuba, auvlo novio. Migrena satanaba, auvlo auvlo, 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 migrena bosanuba, auvlo novio. Migrena satanaba, auvlo, Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato Yo miawezo yo all right. Well, Gamesu dog Gamedosua Gamasude Gamesu Miva miastron Eʋegbe Miva miastron Miyo Novas Yema Kavia no Banka Never miastron Miva Yema Kavia Banka at Dojo ho heavy nya na gagbama it's all heavy. Heavy also. So if you na me indoor in the fisher fee na la melekuku na call the appropriate one lemonami. Because we are in different parts of the world and we are in Eastern Standard Time in the US. Akpa Nivamiason Eʋegbe. Me, Akpa Davero is here full time. You put picture. Ela. Hello, right? Akpa malafia. Malikan. Malikan. The last few weeks are near one different repeats. The times before that time, there were parts of the body, clothing, what to do when somebody is sick, how to greet them, how to, comfort them and all that. One of the things we need to really remind you is if there's anything that you did not catch and you want it repeated, just say it in the comment section. Hello, email, flyer, Gia. Please go there and give us anything that you want us to know. Whether you want something changed, whether you want to know when and how we're going to do something, just let us know. And then I let you know last time, we are going to have a French-speaking co-moderator one of these days. Actually almost ready. So if we don't have next week, it will be at the beginning of August. But we have a French-speaking person, so that English, and then my broken the French will come perfect. So today, Dr. D. I think we have a very nice subject for us. Okay. Over to you. Now introduce yourselves first for us. Thanks. Akpa. Mina undi undofie. CEANA Victoria Laukata. Nyonya Nufiala Planusroyo Katala, Department of Ewe Education, the University of Education Winneba, Ghana. Nkonya Dr. Emmanuel Dogwe. Ye Nyanusolo, quel Department Acclimé, ou de Motodo Lafia. Amaile, Miadia, Yenya, the Sierra, Akonovi, the Sierra,
ye ŋutsu yi ke le axadzi nɛ le afia yenye Ernest. Davi yi ke le nye axadzi afi yenye Davi afi alo aƒenɔvi afi. Wonye ame yiwo ke do go le Eʋegbe nusrɔ̃ƒea le University of Education Winneba. Wole woƒe National Service wɔm le Departement ye dɔ sia dɔ yi ke hiã na Eʋegbe alo hiã be míatsɔ Eʋegbea wɔe míehea wo ɖe ŋuti tsɔ wɔnɛ le research, presentation and other fields. Egbea mígava be míagayi míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi be míado Eʋegbea ɖe ŋgɔ. Machine ge le mɔ ŋu na wo ne woayi dzi. Míaƒe nusɔsrɔ̃a míeŋu ƒom tso nuwo ƒe ŋkɔwo ŋu le gbeŋutisesɔsrɔ̃ me alo Eʋegbea ŋuti ƒe sewo sɔsrɔ̃ mea míesrɔ̃ ŋu tso nyahawo ŋu ye míegale nyahawo ƒe akpa yi ke míeyɔna be ŋkɔnyawo dzi. Le English gbe mea wobe nouns. Ta míekpɔ nu aɖewo ƒe ŋkɔwo ye míeƒona dzi ge kple nyaha bubu yi ke anye dɔwɔnya alo verbs. Tso afi ma míegayi ɖe ɖewo dzi yi ke anye adjectives alo ŋkɔnya ɖɔnyawo. Míegava yi ɖe adverbs wo dzi yi ke nye dɔwɔnya ɖɔnyawo kple bubuwo dzi. Le ma megbea míava tsɔ wo be le ke míewɔna nyagbe le míeƒona nue be mía viwo, mía nɔviwo, mía ƒometɔ yiwo ke míedzi ɖe gbe dzi le Ghana kple gbe sia yiwo ke le Ghana gake womese Eʋegbe ɖo hi womegale Eʋenyigba dzi o ta amewo katã ate ŋu agblɔ Eʋegbea kplikpli. Míagbɔdzi ɖe ŋu adze gɔme. Ne mɔɖeɖe lia ke maɖe asi ezia ŋu na aƒenɔvi ɖe se ɖe nyo ne wòadze gɔme kpli mí. Eyome afia va yi dzi míakpɔ be leke ɣeyiɣia tsɔ le míakplɔ ge. Akpe na ame sia ame yɔ enɔviwo be nete va eƒe mɔ gbɔ ne wòase fiafia ayi dzi. Akpe na mi. Yo, akpe na wo doctor. Yo, míegado Oiseaux tɔxɛ na míaƒe nukpɔlawo kple toɖolawo va yina míasrɔ̃ Eʋegbe ƒe wɔnawo dzi. Abe ale yi ke nye ƒe etsoɖigble do ŋgɔa, míle nu srɔ̃ ku ɖe enyahawo ŋu eye míaƒe taɖodzinu koe nye be míasrɔ̃ enuwo ƒe ŋkɔwo. Egblɔe va yi be nobe nyahawoa, ŋkɔnyawo li, dɔwɔnyawo li, ŋkɔnyaɖɔnyawo woli zã. Gake míaƒe taɖodzinu le egbe ɣeyiɣiawo mea, eya nye be míalé ŋku ɖe enuwo ƒe ŋkɔwo ŋuti, ŋkɔnyawo. Yo, le kɔsiƒe yiwo va yi mea, míalé ŋku ɖe nu geɖewo ŋu, aƒemenuzazawo ƒe ŋkɔwo, nudodowo kple bubuawo. Ta egbe hã míagatu ɖe míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi alé ŋku ɖe lãwo kple xewo ƒe ŋkɔwo ŋuti. Míaƒe taɖodzinu le egbe ƒe nusɔsrɔ̃ mea, eya koe nye be hafi egbe ƒe nusɔsrɔ̃ nawu enua, míate ŋu ayɔ lãwo kple xe aɖewo ƒe ŋkɔwo le Eʋegbe me. Lãwo kple xewo ƒe ŋkɔwo le Eʋegbe me. Yo, akpe. Ne mi be lãwoa, lãwo gbɔ ɖe xexea me godoo. Míakpɔ lãwo le teƒe ɖe sia ɖe, xexea ƒe akpa ɖe sia ɖe, in every part of the world. Míakpɔ lãwo le fi ma. Eye lãwo kple xeawoa, wole nɔnɔme vovovowo me. Ne ekpɔ woa, wole dzedzeme nɔnɔme vovovowo me. Ke nenema ke xeawo hã, wo dometɔ ɖe anewo nɔna aƒe me, ɖewo hã nɔ agbe me. Míakpɔ lã ɖewo le aƒe me, míakpɔ ɖewo hã le aƒe me. Eye le lã yawo domea, ɖewo wɔna da, some are wild, ke ɖewo hã womewɔna da o. Lã wɔadawo li, ɖewo hã lia, womewɔna ada o.
Nenumakewo dometɔ aɖewo hã nɔna atɔ me. Ɖewo nɔna atɔ me. Eɖewo hã nɔna ati dzi. Mi be atɔa, wonɔna nest. Xeviwo abe leke xeviwo nɔna woƒe atɔ me. Nest. Ɖewo nɔna atɔ me. Eɖewo hã nɔna atiwo me. Eɖewo hã nɔna woƒe gowo me. Wonɔna teƒe vovovowo. Ke lãyawoa, wo dometɔ aɖewo lolo. Ɖewo lolo le gã ɖe. Eɖewo hã le sue. Eɖewo, in fact, ne kpɔ la, míata gblɔ be wodzɔ atsu alo leke woagblɔe. Ɖewo lolo fine. Eɖewo hã wole sue ɖe. Eɖewo hã wokɔkɔ. Wokɔkɔ. Eye ɖewo hã le kpuie. Some are tall and some are also short. Ɖewo hã afɔ le wo si. Afɔ le wo si yi ke wokɔ zɔna. Mísrɔ̃ nu ku ɖe afɔ ŋu va yi part of the body. Ta afɔ le lãwo dometɔ aɖewo si. Ke ɖewo hã afɔ mele wo si o. Wo dometɔ aɖewo hã wodzona le yame. Some fly in the air. Eɖewo dzona le yame. Gake ɖewoa, ɖeko wodana abalatiwo me. They swing in threes. Wodana aba le atiwo me. Ɖewo hã zɔna le anyigba. Eɖewo ɖeko zɔna le anyigba. Ke ɖewoa, wotana le anyigba. Ɖewo tana le anyigba. Eɖewo nɔa gome. Abe leke megblɔ va yia, ɖewo nɔna egome. Lãwo dometɔ ɖewoa, wonɔna egome in shells. Eye ɖewo hã, efu le wo ŋu. Hemisrɔ̃ nu ku ɖe part of the body ŋua, mi le ŋku ɖe fe ŋu. Eye mi gblɔ be lã ɖewoa, efu le wo ŋu. Xeviwoa, feathers le wo ŋu. Ke amegbetɔ si ya hair nɔna. Lãwo ƒe fua, míeyɔnɛ be hair o. Amegbetɔ si ya hair nɔna. Gake lãwoa, we have the fur or feathers. Eyae nɔna lãwo ŋu. Ke nudzudzu, ke lã aɖewoa, woƒe ŋkɔwoa, ete ŋu toa vovo tso wo nɔewo gbɔ. Lãwo ƒe ŋkɔwo li vovovo. Mate ŋu ayɔ lã ɖeka ƒe ŋkɔ na bubu. Their names differ from each other. Eye eɖewo hã, wodzena ɖe atiwo me. Eɖewo ƒe nɔƒe koe nye atiwo dzi. Lãyawo dometɔ aɖewo ƒe nɔƒe koe nye atiwo dzi. Megblɔe do ŋgɔ va yi be elã yawo dometɔ aɖewo nɔna aƒe me. Ɖewo nɔna tɔ me. Eye ɖewo hã nɔna gbe me. Bubuwoa, wonye nudzodzoewo ko. Insects. Eɖewoa, wonye nudzodzoewo ko. Some are just insects. Ta míage ɖe nusɔsrɔ̃a me tsatsa ale ŋku ɖe elã kple nudzodzoe yawo ƒe ŋkɔwo ŋuti le Eʋegbe me. Ayo, ke míayi ɖe míaƒe nɔnɔmetata gbãtɔ gbɔ. Ayo, ne míkpɔ míaƒe nɔnɔmetata gbãtɔa, eyi ke le nye ƒe miame kpadzia, which is the left hand side la, from my side la, left hand side a, míakpɔ elã. Nobe lã, elã ema, egbɔ nye lã. Nye ƒe HOD, head of department, gblɔe do ŋgɔ be nobe lã, enye nugbagbe yiwo katã le xexea me. Nugbagbe yiwo katã le xexea me. Mí amegbetɔwo hã lãe mi nye. Ta nugbagbe yiwo katã le xexea me koa, wonye lã. Ta generally alo gbadza koa, xewo, nudzodzoewo, eyi ke nye elãwoa, wo katã wonye lãwo. Míyɔna wo katã be elãwo hafi mi va de wo hatsotsowo me. Be eyawo nye xewo. Eye bubuwo hã nye nudzodzoewo. Ta le nɔnɔmetata me gbãtɔ yi ke míakpɔ enye lã. Gake míakpɔ be egbɔ kple kpɔ̃. Gbɔ kple kpɔ̃ ye ma le fi ma. Lã ko yɔnɛ. Eɖe nɔna aƒe me. Gbɔ nɔna aƒe me. Kpɔ̃a, enɔna gbe me. Gbɔ nɔna aƒe me. The goat is usually found in the house. Gake kpɔ̃a, eya nɔna aƒe me, which is the tiger. Enɔna aƒe me. Gbe me. Enɔna gbe me. Ke ne míkpɔ míaƒe xewoa, míakpɔ be koklo.
kple akaga, which is the vulture. Ta koklo nɔ na aƒe me, ke akaga eya nɔ na gbe me. Eya hã geɖe la enɔ aƒe me. Ke abe le ke megblɔ va yia be lã gbãtɔ yi ke nye gbɔ kple kpɔa enye lã yi ke wɔna ada. Enye lã yi ke wɔna ada. Enye wild animal. Kpɔ nye wild animal. Yo. Ke ne míadze egɔme kple xewoa, ne míatsɔ xewoa, okay. Nɔnɔmetata etɔ̃ yi ke le míaƒe nukpɔmɔ dzia, wo katã koa míɖe ŋkɔ na wo be wonye xewo. Eyi ke wosi aʋalanya le wonya dzona koa, wonye xewo. Abe ale yi ke mi le kpɔ le nɔnɔmetata me. Yo. Ke ne mi yi ɖe míaƒe nɔnɔmetata evelia gbɔa, míakpɔ exe, míakpɔ be exe ɖe le fi ma yi ke le azi dzi. Ke nu kae míakɔ de dzesi na ne be elã yi ke kpɔm mi lea, enye xe alo menye xe o. It has some features yi ke ne ekpɔe ko la nanya be eya nye xe, eya menye xe o. Dzesidenu gbãtɔ yi ke míakpɔa, eya nye be afɔ eve le wo si. Xewo la afɔ eve le wo si. Ke dzesidenu bubu hã eya nye aʋalã yi ke le wo si. Aʋalã yi ke le wo si wokɔ nɔ dzodzom. Eya hã nye another feature. Woƒe wings, their wings. Usually la, birds have wings yi ke wokɔ nɔ dzodzom. Nenema ke hã xeviwoa, wodana azi. Wodana azi heɖoa toxɔ ɖe edzi. Emi be woɖo toxɔ ɖe edzi be nuka, wokeke gbana ɖe edzi. Wodana azi. Ke eɖewo hã dɔ le wo si. Dɔ, mi be dɔa, xe ƒe dɔa, eya nye the beak, eƒe nugbɔ, eya nye xevi ƒe dɔ. Abe ale yi ke mi lé bolo le nɔnɔmetata mea, first one eya nye dɔ, which is the beak, edɔ, xevi ƒe nu, eya míyɔ be dɔ. Ke míatɔ míakpɔ azia le nest la me, ele eƒe nest me, eƒe atɔ me. Xevi woame etɔ̃ ema le atɔa me. Ke míagakpɔ atɔ la ŋutɔ ema le fine nenema yi ke míakpɔ míaƒe koklozi le eme. Eye míakpɔ afɔ, xevi ƒe afɔ. Migblɔe va yi be xeviwoa, afɔ eve le wo si. Ke míagakpɔ nu ɖeka hã le xeviwo, eya nye woƒe ble. Ye ma kpɔ nu le. Eye aʋalã hã le wo si yi ke nye the wings, aʋalã le wo si. Ke ne mi yi ɖe nɔnɔmetata, míayi ɖe míaƒe nɔnɔmetata evelia gbɔ. Hafi míayi fi mia, ne ame ɖe mele ŋɖe gɔme se oa, míɖe kuku nona míanya le comment section. Eye zi geɖe la, migblɔnɛ be míaƒe Eʋegbea ekeke ta, ele dialecta. Ta ele yi ke míayɔna ne le fia, ame bubuwo hã, they will have a different name for it. Du bubuwo hã might have a different name for same item. Alo be, ta ele yi ke minyayɔnɛ le miaƒe dialect me koa, na mianya le comment section. Ta míagbɔ aga repeat slide ayi ɖe back, ne míalé ŋku ɖe exeawo ŋu. Ta ne be míkɔ míaƒe slide,
Let me go slide there, call it back. Eh, Gbanto ikemi akpɔle fia, ehe gbanto ikemi akpɔle fia, eya nye koklo, koklo. Ha zikere la mi kpɔ koklo de tsi ŋutɔ, kɔna koklo la kɔ na la esi kple tɔ, esɔ na ŋutɔ me nya bi o. Ta, Koklo tadi. aha, koklo tadi kple koklo de tsi. Merci. Ta, Merci. nɔnɔmetata gbãtɔ yi ke kpɔ mi le fia, eya nye koklo, koklo, koklo. Aha. Chicken, fowl. Aha. Keni mi kpɔ míaƒe miakpa dzia, eya nye míaƒe koklonɔ, the hen, koklonɔ, koklonɔ, koklonɔ. Eya le míaƒe left hand side. Ke ne mi kpɔ míaƒe ɖusikpa dzia, míakpɔ míaƒe koklotsu. Atsu kple nɔ ehe, ta míakpɔ míaƒe koklotsu, koklotsu. Eya le míaƒe right hand side. Koklotsu, koklonɔ. Aha. Ke ne mi kpɔ ɖevi wuliwuli mawo le fi ma, kokloviawoa, eya nye koklovi, koklovi. So from the left side la, míakpɔ the hen, yi ke nye koklonɔ, koklonɔ. Ke the right hand side a, míakpɔ míaƒe koklotsu, which is the cock, koklotsu. Ke le titina, tukutukui mawo yi ke míakpɔ le wo mea, eyawo nye chickens lawo, aha, kokloviawo, chicks, eyawo nye chicks, aha, eyawo nye kokloviawo. Ke vovototo kae le koklonɔ ya kple koklotsu dome? Míaƒe nukpɔlawo, ele mia gbɔ. Vovototo kae le koklonɔ kple koklotsu dome? Míaƒe nukpɔlawo, ele mia gbɔ. Na míanya le comment section. Okay. Can I read the next slide? Heavy bubu yi ke míakpɔ le fi ma, eya nye ahɔnɛ, which is the dove, ahɔnɛ, ha, eya nye míaƒe dove. Ame ɖewo hã gblɔna be dove. Ame ɖewo gblɔna be dove. Anyhow you mention it last. Dove. So dove. Yo, Missy. You have practiced all of it. Yeah. Dove. It's all the same, right? Yeah. Teacher, Ahɔnɛ, Galia. Okay. Pa. Aha, ahɔnɛ. Okay. Can you read the next slide, Gia? Heavy bubu yi ke míagakpɔ le fi ma, eya nye kpahe. Duck. Kpahe, duck. Aha. Gbãtɔ yi ke le fi ma yi ke nye viawoa, eya nye duckies. Duckling. Aha. Kpakpahe ƒe viawoa, eya nye duckling. Eviawo. Aha, eyawo nye duckling lawo. Ke ne mi va míaƒe titina, ema nye kpakpahenɔ.
Kpakpa he no. Bale kemi kpo koklo no ple koklo chuva ya. It's the same thing applying to this one. Kele titi na number 2 nye kpakpa he no. The female duck. The female duck. Kene mi kpo mi akpe number 3 mi akpo kpakpa he chu. Kpakpa he chu. Kpakpa he chu. Like cockroach. This one is kpakpa he chu. The drake. Drake. Kpakpa he chu. So we have the kpakpa heavy, which is a duckling. Kpakpa heavy, the number 1. Kpakpa heavy. Kele number 2 kpakpa he no. Kpakpa he no. Kebi number 3 ikenye kpakpa he chu. Ke efi ke miko wana overdua mi ako dometro trip deko na mi trova kwa mi aide wona oji ka kene ba biare le mi ape nu pola o to mi ape todo la osia no na nyanya le comment section na ma ke nen ko budeli ike mi yona na elaya o alo hewa na mi anya le comment section na mi akata mi asro ncho mi annuelle bo akpe. Kana célèbre. Yo, Akpa na mi. Yo, ke mi onto mi si cho no fi ala ogbo obe na nya de le asio na be ya abia atambia alo na be ya ayun kobubo ade na enla yo me yo la kavia o plan la wa atana ne mianya. Yo, Akpa Mikpo CEANA Convention per Boblo Dodo, alo CEANA Convention ad Ike Bona Pi Abala Minyana Shaya Minyabe CEANA Convention Agbona Ele Colorado ta Mion Tomisi Alebe ne Miatrobo Pie Akpa. Maena Akpa to malo. Maena Akpa to ma hogaye na Akpa to me afiri wato. Maena Akpa to. Maena Akpa to malo. Gaye na Akpa to ma hogaye na Akpa to ge afike wato. Yo maena Akpa to he maena Akpa to ma. Ahogaye na Akpa to maena Akpa to ma. Ahogaye na Akpa to me afiri wato. Oh maena Akpa to. Maena Akpa to ma. Maena Akpa to ma hogaye na Akpa to me afiri wato. Yo,
miawe zo. Miacho boblo d'autres fois va ta yema anyinofa ala miabo lake miapoe CEANA convention miama yode kwa mina na mona as ale onona alo da na mi play da vero miapon PHO wa Na ka Auntie Mary Eʋegbe. Yanko samo. Okay. Maybe CEANA. And on a butu. Mononoga bobu. Eh. We love land la. We love land. Lolo ni gbaji. Love land 3. Hey. Anyway, Michelle, it's not too late. It's not too late. Let me register Hadeko ha. AatuEWO Fifia. Oh, Doc, me the number the car. I just mentioned one number. Do you have the numbers in front of you? The ones that we can call for the CEANA convention. The CEANA, okay. Can you see it? Can you see one right away? You can bring it. We don't want to. Oh, maina kwatoro, maina kwatoro, maina kwatoro, maina kwatoro, maina kwatoro, maina Yo, yema name me by your anglon corner CEANA convention. I'm the CEANAonline.org. Alabanemi afmakola. Miako Mushang cho conference yagona, alo convention yagona. Mia do her, mia strong, mia one no. Mia do to mia the Eʋegbe. Do he mia transfer after mia do afmara. Ala ba CEANA ro pepemre Eʋegbe. Nemie jonu amie va kwetuna nu la Togo, Ghana, kple Benin domia. Ta Eʋegbe tu memiele ta ye na megli nenema. Colorado dzi ŋua le mele bɔbɔe o. Enu ɔme ne nu gã gorogoro ɔme ne dzɔdzɔ ge Colorado ƒe yame.
Ta masha na blago jimijo nya ilolo ni gbaji. Ana butu. Me family. CEANA convention. Jima gara mi afo mi iga. Yema, enya. Akoba mado wibo. Mi apa ma vavira kala Colorado maga value. Oh. Apoto Derek Glammy. Taita mado wibo. Oh. Baba. Yeah. También ina Colorado mi iga. Yes, Okay, nijo. Oh, anyway, yeah, Miracle, Doc, Nuhi, Egba, Hevio, Nyagblamiele, Hevio, Benno, Strong Miele. Hey, Nyakata, if you've been here, Nyanyabe, I've been looking for a heavy song, Ade. Finally, almost everybody found it for me at the same time. Young ladies and guy. Can we please sing my favorite heavy song from the old man and his hobbies? Yes, please. We can. Okay, yo, every man. Yeah. Apleto biade no ani badegbe. Tobisia kwenye belikwi. Ono tudama hevyo besiagbe. Heavy bobo no esi. Apleto biade no ani badegbe. Tobisia kwenye belikwi. Ono tudama hevyo besiagbe. Heavy bobo no esi. Heavy bobo no esi. Heavy da. Heavy say. Heavy da. Heavy love. Akpena mila Georgie na nto egba ha Evio nyagbo mi la afia yake question adela shimire mere kuku ke efo belekuya ne etudam hevio a alake hevio galeshi omekua Au. okay maybe anyalo anyako Ukatamaku. Because anyama me bi afifia ne mama vinyela afia ne segoma abia nyama because maybe eda otu dekogone eda two, right? Is that how to say that? Okay. So that's a very, one of those folklore songs. So I really love it. And that's a question I've always wanted to ask. Not because I wouldn't know the answer, but I just wanted to see how. Yeah, let me help here. Yeah, go on. Akoba na tuwa kaviwa vigarawo uno hatuchum. Ndu. Alaba na the tuwa. Atukpa tan woman. Ado Ghana, Omega Tanjo. I have now a wonyim lapoma. I don't know her vivio at our adino, our hajano. Is that, yeah. As Yanto mother her bagbo, our hajano ta, and then now Moko, I know we yet heavy to heavy green. Heavy I just love that song. It came in very handy. Not near lesson. Yeah. Okay. Kakanya uno makoga pinami. Yes. All right. Okay, Mereku Nufiana. Mereku na yejilo. You. Yes, switch in Ania. All right. It's all good.
It's all good. Yeah. Yo, Akpa. Ke mia ai nisosraji. Nkonye nye Davi afi. Piyeko. Abe alea ke akpanovi desia denyo ble dongwa. Nemi ben la lanya nko gbajako. Ike mi atengwa po hao ple nujojuo le ete. Ke azwamia ai eji alenkude no tata inaklo. Papa helado. Hao panyako glomi le azonko. Aha. Nanya ba mie po hayi nele alo no tata ya nele. Nukpomo ajia. Mi akwebe alo mi denko nebe chahe. 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 Danya via gledongo be le haungla. They have some characteristics. Le podang mai uglobe avana laosi. Eye afo eve nona osi. Tale chahe ya ikpomi lele nono metata ya jilefia. Avana le esi. Eye mi akpobe afo eve hale esi. Chahe ya la yevo don konebe guinea fowl. Guinea fowl. Kala miao ya mia bola miyo nebe chahe. Okay. I'm gonna drop. Lenye be mia ai ejia mia gapo no matata de inekplo chahe yado. Inenye havinya poade ike nonomo vuvuvuvu leshi alo jesida vuvuvuvu leshi. Na mi ba jesida mi atengwa ga yashi. Mi denko nebe atrima alo pokpoma chikwe. Nko ya eyoyodoko daji vide tama aja gbagba mia ayuede depuis ome. Atrima alo pokpoma chiko. Ye mababa. Le pokpoma chiko. Lanko ya le hayantogwa. Mia akweba menye ahau nya jokplini kan le bodu comme nenemao. Gake ale modernization alo le egben kakao malu lanku hubi yauma. Amado tang pleni edanade apomo. Alebe nanyaba aide tepado abe chadipado wa oflena danade we tepao iwanebe amoting eva akponi. Ahaya yevwa oyonebe peacock or peafowl. Peacock or peafowl. Lehaya pe nko chocho ni alo nko dede ni le Eʋegbe me. Mieko ale nyebe ekpoma dedima tangu elabe nonome amadede vovovo etsuido ayo howo atrimaya tadeba jejema because of its nature we named it, or the attributes we named it as Popo Machikwe. Popo Machikwe na poma ma ochigo atano kaka adejidani. So because of that,
we call it Atrima, or others call it Pokpomachikwe. Pokpomachikwe. Nanyaba miaga yi ejia. Miaga po ehebubu ade inekplo. Heya hado. Alo inekplo no matata inenye Atrima lado. Aha. Namila nkude nono matata ya nwa. Mie ihanye hao do motodeka. Alabe mie dan konebe golo. Golo. Alo chacha boli. Golo. Alo chacha boli. Yafua dan konebe ostrich. Let me put me a quiver for catchy jijine like a bebe. A co, alo hamia global qua, a gigi, a coco, a gigi like bebe. A lebe a pa for the hand dana bla of Wuadzu. Manyanya view. Tananya mi quiver epanomamia quiver, anya amade a hade collectrale, manyado lolo. Lani bamenenema au taaya ha ihanya ha odomoto deka elabamie globe le ho papajia afomeve nona osi apala nona osi alaba wojazi hapuni. They lay eggs, they brood it. So because of that, we named them, or the English named it as birds. So hamawenya vuvu toto ada ikanele how planu jojuadoma alo how planu jojioma tala fia mia denkoni alo mia yone bagolo alo chachaboli, which is an ostrich. Chachaboli. Bulia, I'm sure it has a different meaning. Why is it Boli? They're golo. Others call it golo. While in some parts of the Ewe land, they also call it as chachaboli. That is the name of it. That's it. It's one word. So chacha doesn't really mean anything according to this bird. It's a whole word. Yeah, this one is just a name. But then Nanyabamia Global Chacha, it's also a different thing altogether in the Ewe language. But in this one, this is just the name Chacha Boli. Okay. I thought maybe it did something that made it. That's why they had the chacha with it. But, no. Maybe because of the legs or the neck. That's what I'm thinking. But but I understand and I hear what you're saying. Yeah, that is the usually its name that we have for it in the language. Chachaboli. That just tells you that because I understand cha-cha in another term, I'm trying to put the two together. Oh, okay. I see what you're saying. It's just chachaboli. Okay. It's just a big bird. But let's see what they will people will give us on the comment section. Somebody say something. It's a special bird. I think even the egg alone serve at like 100 persons or so. I know, and if you go close, it would peck you. You better. So you better know. Anyway, somebody might say something on the on our comment section. Thank you. All right. Okay. Ke niagai eji pleno no matata inekulu. Miape chacha buliado. Anyaba mielankude nono matata inekulu. Chacha buliado a. Miyone be doku. Which is a turkey. This is also this is also a bird. So in our language, we call it
Do, ku. Do, ku. Nenye be fia mi do bia de la madesi. Alo nkɔyo ke mi eyo alo mi de ne lã yewo va yi. Ye woyɔnɛ le gbɔwo alo teƒe aɖe ne nya yi ne to vovo ne eyi ke miegblɔ va yi xoxoa. Ke ma adi ɖa be amana aŋlɔe da ɖe yaʋala la dzi na mi. Ezu be mía katã míenu srɔ̃m ta ne míawo hã mía asrɔ̃e le míawo hã mía gbɔ. Antivero, davero. Merekumbato. Biabia no vava ge le nuwame ta mía akplɔ míaƒe nusɔsrɔ̃ aɖe le abe biabia ɖe vava ge yi ke mi ŋuɖo gafi akɔ mamlɛ ne nyaselawo. Ta mía nusɔsrɔ̃ ɖo ale yake wole edzi yimee. Akpe kaka. Nenye be mía ayi edzia, míagakpɔ nɔnɔmetata bubu aɖe. Exe woƒe nya ko gblɔm mi le kokoko. Ne míekpɔ exe ya hã tɔtɔŋgbea, míyɔnɛ be akaga. A, ka, ga. A, ka, ga, which is akaga. So in the English language, we have vulture. Vulture. This is also part of a bird, or it's also a bird. So since we are all talking about birds, we have this here as well. Lehaya pakpajia yamono na miagbo la kwemu. Zigeda eno na gbeme. So this is a, ka, ga. A, ka, ga, which is a vulture. Vulture. Enyeba miakplo heyado alo mia ayi eji agakpo nɔnɔmetata yi ne kplɔ heyadoa miakpɔ be exe aɖe le afi ya yi ke dzɔdzɔmegãɖo atsɔnɛ kple kɔla vovovo eve aɖewo. Miakpɔ yibɔtɔ kple ɣia le eŋu. Le mía degbea mea, míyɔnɛ be akpavia. Akpavia. A, pa, via. A, pa, via. Akpavia. Akpavia. Eya hã nye exewo dometɔ ɖeka. Eya hã nye exeawo dometɔ ɖeka, which is the crow. The crow. Nenye be miagakplɔ heyi ke alo miagaƒo nu tso nɔnɔmetata yi ne kplɔ akpavia ya ɖoa, miakpɔ be exe aɖe hã le afi ya alo yi ne kplɔ akpavia ɖo. Miakpɔe be dzɔdzɔme ŋutɔ gaɖo atsyɔ ne exe ya yi ke be wònɛ amadede vovovovovowo. Amadede vovovowo sɔ̃e ƒoƒu ewɔ exe ya. Exe ya miyɔnɛ le gbea me be ako. A-ko. A-ko, which is a parrot. The parrot. The parrot. Ako. Le heya hã ƒe akpadzia, eyo nye be dzɔdzɔme hã nɛ atsɔe ɖe eƒe agbalẽ nyanya kple eƒe nuƒoƒo ale yi wòƒoa ŋu me ta. Le egbe ƒe ŋkekeawo mea, mi eƒlena wo edana ɖe míaƒe aƒewo me henɔ nyunyim. Mie xɔe se alo mía katã mi xɔe se be ako nye lã aɖe yi ke enya agbalẽ le wo tɔ mamlɛwo katã dome. Enya agbalẽ ŋutɔ.
Enya gbala sasa kunha. Nanya ba akola pama na ma. Nanya ba madam fuma. Nipo ne be ako ha. Enya itutu amagbla. I repeat now the same voice or the same words. So that is why most people really love the bird parrot, because it is very intelligent. It repeats speech. So because of that, Mielui Eʋegbe. So I'm hoping that other woman only may have Nanyabe Naida Shioma Akwebe Aqua Wojranish Gede Elabanya Lade Ike Nanyaba Amabotong Homa Awanebe a repeat na Amapa Nupo. Okay. Le akwape akpaji ainyema azo ami poncho ehonhu vai ke azo a mia alankude lambubu haun gakele akpaya jia ma adashi omona mia foa ma adashi mopo wangne afo Ernest be wa ai ejinami ahalankude alo ahaponkude enlapa nonoma alo enlapa akpa vuvu inele miasila me tananya ba bia adeli numa dede adeli chopi adeli la ekema mia ade the comment section na be mia kata mia strong le mia nua obo to gbo ba yi ya ha chitre chinde mia akpe Akpa. Jabuba. FONS mada shizia mno. When is Oiseaux? Akpe na ngodo kata strong komigale madero kunye nkonye nye asafo Ernest kake eji abanye gbegbe nko babuwu amagede manye gbegbe nko zana mu majijo do na mu ta maji o ma de gbegbe nko adogbe labe efofie ko na yo nko je ba efo na afon le mo ta nkonye senyu ta ajoji na mbe nko ananu gegere medaka Señor Ernest Asafo. Señor. Next week, let me englobe. All right. Ayo, kami azorengo black. All right. Yo, ngodo ko nya kata wolem. Alabe abale obli ho na. Anlawo enko bajare kunye le ngbagbe yo kata le anyigbaji mo. Negbe achi ko ta ngbagbe yo kata ko gala anyigba o kata kule kwa. Ala inye ukata ronko jaka onenene ma ugama abala obliva yene ta mama da kanwe mi janku legeru inye mama mamleto New York mi lenkuru la fiama ta lawo ikwenye nko ikemi ko dajesi hayo kana gbona fia akpe kami azore ngogbe nemipo nonono matata yo kele miape nkpomoji a
mi ekpoga mi na ne kpoga de jesi be nɔnɔmetata yo kata le fuma nuvevi aɖewo le wo ŋu yi ke de sɔsɔ ge ne le ŋku ɖe ŋua ne le ŋku ɖe ŋu nyuie ne kpɔ ge be afɔ le wo si evɔ lã yo mi ƒo ŋu tso va yi hoa afɔ ma le mi kpɔ na woa eto vovo ne afɔ ma le ke kpɔ mi le fia ne mi le ŋku ɖe ŋu nyuie mi kpɔ ge be afɔ ne le wo katã si le fuma afɔ ne le wo si asike hã le wo si le woƒe akpa dzia miekpo ble na wo gake le akpa ya dzia mikpo asike vovototo le ble kple asike dome ta lã yo gbɔ mi ge ɖo fia asike nɔna wo si yo miazɔ ɖe ŋgɔgbe abale ke miele ŋku ɖe ŋu eva yina abale megblɔ me na dzesidevevi aɖewo nɔna lã yo hom wo gblẽ do ŋgɔe va yi wobe lã aɖewo nɔna gome ɖewo hã menɔna gome wo gblɔ nyamo katã va yi ho azɔ ne mi le ŋku ɖe lã yo ŋutia miekpɔ ge be afɔ ne le wo si abale megblɔ va yi ene ho gawu la wofɔ afu edzi avi eto vovo ne xewo tɔ xewo ƒe akpa dzia miekpɔ be wɔwo ya wodana azi they lay eggs that is for the birds but for this part of animals or this division especially the mammals we notice that they lay eggs they give birth gake togbɔ be elala hã elã ɖeka ɖe le nɔnɔmetata yewo domia kokoko ya gaɖana zi enye gomelã yike ne le fuma yike nye klo gakea heyiwo le klo ko nye heyike to vovo ne lã yiwo katã kpɔm mi le fuma mamlɛwo katã wɔwo ya wofɔ afu dzi avi yo akpe be dana mi nya ɖe le dana mi si na mi mebe na biam be eka nye kloa okay very well that is a challenge that is a challenge dana mi ela yo kata le yemo nkomo jide eka ina deje si be enye klo I don't know if you be yenye second line na bato yema ede agba dana mi ine zore ngogbe zideka ho de ma na bi ebo ye bugbo mo nko ha English me nko anyway like you na klomada English gbe mi teacher akpe nufiala O mala ko ni re ye fukpa ma. Oh, it's either a turtle or the other one, was it? It's a turtle. That is or the other one. I had a cacuita. No, there are two different kinds of turtles. Cloanye tortoise. Or what? Cloanye tortoise. That is the one on usually on the land. Right. That's right. Kaka turtle kemia global toma klo. Ala be mi ko ya le toma bun anona chapu. Yeah. Anyway, so this very one showing here should be the tortoise. I'm listening to you. I'm listening. That oh no, kluka gana hayala ha ko nyamka. Nana Mimi the kako me bema. Ai gakai na yu hama ko ga yu Oh man. The hippo. Yo, akpe dana mi akpe kaka. Akpe kaka. Ayo ke mi azore ngo. Ayo nyebe ala yo
woƒo afu edi avitala abale miame gbeto mi wone na miena novi le nyɔnu ƒe akpa dzi miame gbeto miena novi ta ela yo gbɔ mi gege novia hã ne mi kpo dzesidenu ɖeka nye be wona novi no fofu edzivi nenema woga kpɔtɔ na novia va se ɖe ga ime wotsi yo miazɔ ɖe ŋgɔ ta miekpo gbɔn va yi gbɔn enye heyi ke eva yi afi mi va afi ke fia mi ɖo fia enye dadi ta bale mi kpɔ me nane ko nɔnɔme tata gbãtɔ dadi wɔme eve le fi ma ɖeka nye atua ɖeka nye nɔa ke nɔnɔme evelia miakpo dadiviwo hã le afi ma yo dadiwo nyakpɔ ta mi ɖe kuku mi mete ŋkɔ ga wo dadi tadi o. Hey, are you trying to tell us something? Eyo. Ezugbe miaƒe game hã tsitre ɖe mia ŋu ta madzi be ma atɔ ɖe fia alo miagbɔ ɖe me le fia ne babia aɖe li tsɔgbi aɖe li alo nya yo akpe na mi akpe efo ns yo tama gbɔ ɖe me le fia ne babia aɖe li tsɔgbi aɖe li alo nya vevi aɖe le ma ɖe sia ɔkɔe ade me ne mi elabe ɣeyiɣi tsitre ɖe mia ŋu ta miayi dzi kɔsiɖa yi ke ne gbɔna mi yo akpe akpe na mi kama ho dodo kpɔ mama wɔ na mi kaba Oh. Lawe dzo va yi lawo kpakple xeviwoe dzo va yi nana mi na ho tsa egbɔn ɔwɔ kala ke kple ɖo adze da na mi dzi gaji ake lawe dzo va yi lawo kpakple xeviwoe dzo va yi nana mi na ho tsa egbɔn nana mi na ho tsa evɔ le be na yo lã ɖeka elã kple xewoe va yi lo dadi okay sister afia jeju chacha boli dadi aja ada share nyoji menu astronomy dadi jata kpɔn doctor aja jio yo akpe yo miawo le dɔ dzi ɔbe miaƒe nukpɔla aɖewo eɖewo tso eho xɔxɔe kple teƒewo katã wole mia dome ezaya me ta mieda akpe nɔ alebe Washington DC tɔ ɖe hã be le mia dome le afia ebe watching and learning fast ta ele Washington DC akpe afi ɔbe efo Kpɔtɔsɔn farms ebe dadi todzo amekɔ menu yema amekɔmenu yabe amekɔmenu ta amekɔmenu okay just like how it is a pet and it's always in front of one, like close to one. Okay. That is the origination of the name. Other names for daddy. Okay. That efo Kpɔtɔsɔn farms akpekaka mekarejibe tso apiƒe etso nye tetu medzesinye Kpɔtɔsɔn farms medzesinye etso nye tetu me akpene kɔkpi mata tsɔkpi ma akpene ta yo afi fifia efo Enoch dɔgbadzi hã nya ɖe bia be nufiala de vovo toto
me après me la club me la o me ta be na do vo toto e do vo toto okay après me la club me la o me ta be ya do ko do ko Clarify. chonky alo summarize mi o gata mi o like summarize like you blonning devil go I would be alo Ewe pie. Akpa alabe efo Lawrence Dagadu ike ewo na program ya oyona be African Jazz Panorama ewo ne ganyi le US Eastern Time that time makarijiva za dole miao bola Ghana za chief of PM ma 4 o'clock be miao la do yilo yo ke yema miape no kola kle nyasala miawe le doji akpena mi eye mi da akpena miafe no fiala ha David sia de nyo David afi efo ns kle Dr. Dogo akpe afi akpena mi da na mi da vero Ejagba. Ana baro komia nglo interlude go haba. The next one, the next one. Energy. Nyakwe nema. Hello. Hello, Ataga. Lawe Jovaya. Energy fia. Lawe Jovai, lao pakla Ewe Jovai. Okay. Nana mina ho cha agbon. Kabo kala afia bala yo kata klero over afonima. Nova bolo pakla gachuwe Jovaya kai tomalaoji. So you have to name different kinds of fish. Right. Then you have to say female and name of the days, Kojo, Ablan, and all those things. So it can come in different. Okay, so it has nothing to do with our birds today. Yeah, it has to do with the birds. Oh, okay. Yeah. So if it's koklo, you bring koklo. And then golo, right? Golo. I never know that name, so I love what I learned. Yo, akpe obe efo muzenge yenye Washington to obe makaraji be time ma gleva ya Morocco obe masio magleva Washington to mafien va ye ta obe maybe kama echo vien ta makwe afimia va efo ncho efo Lawrence Dagadunu ta akpenami eshia iko ajibe anamanya bari yela fimata yezo eshia economy ta I love Magdana you manya when you gaming with Prizo ta you can make gaming with Priz next time ko manya ba for muzenge mata hiding behind with Priz hiding you if you're nipple yo anyway Akpekaka. Doc. Nyata gaji hediape okay. Okay. Because my tone is a little, not my tone, not this, my tune is a little different. Okay. Agble biade no ni badege. Togbi si ankonye galikwi. O not to dampe fu besiage. Heavy vovo.
Oh, not to the man, and you, heavy over, I see. Heavy boy, heavy Jing, jing, jing. heavy boy, heavy Jing, jing, jing. heavy over, I see. Heavy lobo, Heavy look. heavy heavy go, I see. Heavy sweet, heavy ga, heavy sweet, heavy go, I see. Next week, I'm and Boklen no how over. Adam. Okay. Therefore, Doc W, but I could me over. Yo, Akpa nami. Tayema. Achagbe cordially. Alabe. Mia akwa fikakobe. Yo. Sister the shadow no All right.
is this guy here? I think you know him. You know him. I'm just asking. I think you know him. You know him. You know. We know some of them. We know some of them. You. Very nice. Yeah. University of Education Winneba. Doing very well over there. Jimanami. Yeah, man. Amaro pala mo kuififi mafia. Yo, Tommy Pom. Everything so kake abale obwana na ube bima bona le nkango agogo Nyo Tommy Polo Jume nigga je Malta Panam. Yeah. Kaka. Yeah, me have $1 from my kaka. Yeah. When I'm learning and having fun with you, I even forget your time. Oh, what time is it over there? 9:23. 9:23, yeah. 9:23. Thank you very much. We really appreciate it. Really appreciate it. Yo, kayema ka mia dog mia gafe. Miagadogo. Yeah. Bye-bye. Yeah. All right. Very nice, Kevin. Ao mi blena bosanuba, ao blo novio. Mi blena satanaba, ao blo. Novio, mi blena bosanuba, ao blo novio. Mi blena satanaba, ao blo. Ao blo, ao blo, ao blo. Ao blo, ao blo, ao blo. Mi blena bosanuba, ao blo novio. Mi blena satanaba, ao blo. Ao jokato, jojo nya nya nya, dala Yesu regbe. Jokato, jojo nya nya nya. Jokato, jojo